Abavuga inyeshyamba za M23 n'uburyo zarwanye kuva zasubukura imirwano na FARDC kugera ejo bundi zifasha umujyi wa Goma, bavuga uburyo butandukanye zakoresheje zigenda zifata buri gace ku kandi, kuva ku mujyi wa Bunagana kugera muri Goma no kurenga kugera mu bice byegera Bukavu. Bavuga impamvu nyinshi zituma abasirikare bakomeza gutsinda. Kimwe muri byo kikaba ubuyobozi bw'izi nyeshyamba. Umugaba mukuru wazo yitwa Major General Sultan Makenga. Ntabwo ari kenshi yagaragaye mu bitangazamakuru, ndetse n'igihe bafataga umujyi wa Goma we ntabwo yagaragaye. Abandi bayobozi b'ihuriro AFC M23 baragaragaye inshuro zirenze imwe, ariko we nta hantu abantu bamubonye. Bamwe bakavuga ko atari igitekerezo cyiza ku mugaba w'ingabo kwigaragaza mu ruhame igihe intambara igikomeje. Abandi bakavuga ko yari afite akazi kenshi. Abantu bamubonye bwa mbere kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri. Mu mashusho yashyizwe hanze yagaragaje Major General Sultan Makenga, uyu muhuzabikorwa w'igisirikare cya AFC akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zigamije impinduramatwara muri Congo ARC, yasuye abasirikare ba FARDC barwariye mu bitaro bya gisirikare bya Katindo. Ni gute yasuye abasirikare bamaze imyaka barwana nawe ubu ngubu barwariye mu bitaro, ndetse ibikomere bafite babikuye mu ntambara barwana, bivuze ko babitewe n'abarwanyi ba M23. Major General Sultan Makenga yasuye aba basirikare b'igisirikare gihanganye n'umutwe ayoboye ku wa gatanu n'abasirikare bakomerekeye mu ntambara yari ikomeye cyane mu gufata umujyi wa Goma. Abarwanyi babarirwa mu bihumbi 40 barwanyije umutwe wa M23 bagerageza kubuza kwinjira mu mujyi wa Goma. Imirwano ikomeye cyane yabaye iminsi 2 mu mujyi wa Goma, isiga inkomere zibarirwa mu bihumbi 3, mu gihe umuryango w'abibumbye utangaza ko nabaguye muri iyo mirwano nabo babarirwa mu bihumbi 3. Uretse abasirikare ba FARDC bavurirwa mu kigo cya MONUSCO, hari n'abasirikare barimo kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Katindo i Goma. Ubuyobozi bwa M23 buvuga ko Major General Sultan Makenga yasuye aba basirikare barwariye mu bitaro bya gisirikare bya Katindo kugira ngo abahumurize anabakomeze. Major General Makenga yabwiye aba basirikare ko bazitabwaho kandi bagakira, abasaba ko nibakira baziyunga kuri AFC M23. Gusura abo yarahanganye nabo ku rugamba birakururira icyizere abasirikare ba FARDC barwariye mu mujyi wa Goma. Abasirikare bashyize intwaro hasi bakishyikiriza umutwe wa M23 hamwe n'abasirikare bakomeje kwihisha mu ngo. Major General Makenga asuye aba basirikare ba FARDC mu gihe abarwanyi ayoboye barimo kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Naho muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze gufata byuzuye teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo n'umujyi wa Goma. Teritwari abarwanyi ba M23 bamaze gufata bituzuye harimo Walikare na Rubero, mu gihe teritwari ya Beni abarwanyi ba M23 batarayigeramo. Gusa nazo birashoboka ko Rubero na Walikare nazo vuba hangazi zishobora kwisanga mu maboko y'abo barwanyi. Birasa naho teritwari ya Beni ariyo yonyine isigaye kugira ngo intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose ijye mu biganza by'umutwe wa M23. Uyu mujyi wa Beni ni ukoreramo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuvuga guverineri washyizweho na Kinshasa. Nibwo bwa mbere General Makenga ugaragara mu ruhame gake cyane yaragaragaye kuva M23 yakwigarurira umujyi wa Goma igenzura kuva ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Major General Sultan Makenga yari kumwe n'abarimo General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu uri mu barwanyi ba M23 bayoboye urugamba. Makenga yijeje abasirikare ba FARDC ko bazagira hazaza heza nibinjira mu gisirikare cya M23. Nyuma yo gusura aba basirikare yagaragaje ko nubwo abantu bashobora guhangana, ariko urukundo no gushyigikirana bishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Iyi ni inkuru yasohotse mu gihe mu mujyi wa Dar es Salaam kuri uyu wa gatandatu harimo habera inama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ibyo mu muryango wa SADC yigamije gushakira igisubizo kirambye intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko inama iterana, uyu mutwe wa M23 wari wavuze ko mu myanzuro y'iyo nama nihazamo usaba M23 kurekura ibice wafashe ngo bitazakunda. Ubuyobozi bw'uyu mutwe bwibukije intandaro y'imirwano ihanganishije abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ko iyo ntandaro ari ingamba leta yafashe zo kwirukana bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda ku butaka bwabo. N'ubundi byarangiye iyi nama idasabye M23 kuva mu bice yigaruriye, gusa yasabye ko M23 itakongera kugira ibice ifata. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu
umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro n'ibiganiro, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zose zirimo M23. Ni inama yashimangiye ko ari ngombwa ko umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo isenywa, ndetse u Rwanda rugakura ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo banzuye ko abagabo bakuru b'ingabo z'ibi bihugu bazahura mu minsi 5 iri imbere kugira ngo baganire ku ihagarikwa ry'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda nk'inzira zakemurirwamo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Basaba leta ya Kongo kuganira n'impande zishyamiranye nayo zirimo na M23. Ibi byose basabye ntawe uzi niba koko ihuriro rya AFC M23 rizabyemera, kubera ko mu mwaka wa 2012 ubwo nanone uyu General Makenga yarayoboye uyu mutwe wa M23, nabwo uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Goma uza kuvamo hari ibyo wemerewe ariko ntibyashyirwa mu bikorwa. Ibyashyize mu kaga aba barwanyi b'uyu mutwe bituma unasenyuka, bamanika amaboko bahungira muri Uganda, mu gihe bivugwa ko abarwanyi ba M23 barimo kwigarurira ibice bitandukanye bagana muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko begera umujyi wa Bukavu. Arkiyepiskopi Gatolika wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Musenyeri François Xavier Maroy Rusengo yasabye ingabo z'iki gihugu FARDC kwirinda kurwanira ku mujyi wa Bukavu, yifashishije ibyanditse muri Bibiliya muri Zaburi 124 umutwe wa 8 bigira biti gutabarwa kwacu kuboneka mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Musenyeri Rusengo yibukije guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ko abamaze gupfira mu ntambara y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ari benshi. Ati ni ngombwa kwirinda kurwanira mu mijyi minini no mu baturage b'abasivile. Agaragaza ko hari abasirikare ba leta bajya ku rugamba cyangwa se bavayo bakicira abaturage ubusa babitiranya nabo bahanganye. Uyu mushumba yatangaje ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite umugambi wo gushyira imbunda mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Bukavu bagamije guhindura uyu mujyi urubuga rw'intambara. Ati byatangiye kuvugwa ko hari abashaka gushinga intwaro ahatuye abaturage b'abanyamahoro, bisa no guhindura Bukavu urubuga rw'intambara. Bisaba gutekereza kabiri hashingiwe ku bwicanyi bwabereye Goma. Musenyeri Rusengo atanze ubutumwa mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite impungenge z'uko M23 izafata Bukavu mu gihe cya vuba, nyuma y'ifashe ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Nyabibwe na centre ya Kalehe. Ubu ngubu bivugwa ko ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyagoswe na M23. Tukivuga ibyahangaha i Bukavu kandi bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bukavu baravuga ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ngo biraye mu mitungo y'abaturage ku wa 5 w'iki cyumweru bagasahura, ndetse bikemezwa ko barasha abaturage 9. Ni n'amakuru yemejwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko ibi byabereye muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikorwa byo gusahura bivugwa ko bikorwa n'abarwanyi ba FARDC kandi byanavuzwe mu mujyi wa Bukavu ku wa 6 ku itariki ya 8 y'uku kwezi. Abarwanyi ba Wazalendo bagiye baturuka harimo kubera urugamba, nabo bashinjwa guhohotera abasivile muri uyu mujyi wa Bukavu no mu bice bihegereye. Uyu mu General Sultan Makenga uyoboye abarwanyi ba M23 ubu ngubu we aragaragara i Goma, mu gihe we na Corneille Nangaa ukuriye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo riri mu mutwe wa M23 n'abandi bantu 25 baregwa hamwe na leta ya Kongo biganjemo abakuriye M23 bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rw'i Kinshasa rubahamya ibyaha birimo ubugambanyi no kure mu mutwe urwanya ubutegetsi. Ibi byabaye mu mwaka ushize. Ibi byose birimo kuba bihungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeza no guteza ibibazo hagati y'ibihugu byo muri aka karere. U Rwanda rurakomeza ibikorwa byo kugaragariza isi ukuri kuri iyi ntambara. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko imbaraga u Rwanda rumaze igihe rushyira mu bikorwa byo kwiyubaka bijyanye n'igisirikare n'umutekano ngo ntaho zihuriye no gushyigikira umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo yo muri Kenya NTV cyatambutse mu ijoro ryo ku wa 6 ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 2. Ni ikiganiro cyagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibirego bikomeje gushinjwa u Rwanda byo gufasha M23. U Rwanda rwagiye rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya M23, rushimangira ko ari ingingo ireba abanyekongo kandi kwiriye gukemurwa kubera ko narwo rugerwaho n'ingaruka z'iki kibazo. Ibyo birego byo gufasha M23 byongeye kugarukwaho n'umunyamakuru wa NTV Kenya Michel Ngele Odhiambo. Muri icyo kiganiro uyu munyamakuru yagaragaje ko M23 ikomeje kwigarurira imijyi itandukanye irimo na Goma, agashimangira ko abasesenguzi babiheraho bavuga ko imbaraga uyu mutwe ufite
zigaragaza ko ushyigikiwe n'amahanga. Yakomeje avuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse mu ruzinduko muri Turukiya, uruzinduko rwasize u Rwanda rubonye intwaro nshya, ariko bikavugwa ko byarangiye zikoreshwa na M23. Yabajije Macron niba ari ukuri. Mu gusubiza, Yolande Macron yavuze ko u Rwanda rufite uburenganzira mu kubaka igisirikare cyarwo nk'uko bimeze no ku bindi bihugu. Ati buri gihugu harimo na Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigura intwaro mu bihugu bitandukanye. Ubwo ni uburenganzira bwa buri gihugu bwo kwiringira umutekano no kubaka igisirikare. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kujyaho impaka. Yakomeje avuga ko intwaro nyinshi M23 ifite yazihawe na leta ya Kongo. Ati umuntu wa mbere w'intwaro wa M23 ni igisirikare cya Kongo, kubera ko buri rugamba bahanganamo na M23 bagatsindwa, basiga inyuma intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho. Uko niko M23 yabashije kubona intwaro nyinshi kubera ko barwana na guverinoma yabo bagatsinda. Yakomeje avuga ko u Rwanda rutarajwe ishinga na M23, ahubwo ruhora ruharanira kubungabunga umutekano warwo. Ati M23 irarwana urugamba rwo guharanira kubaho kwabo n'uburenganzira bwabo ku butaka bwabo mu mutekano. Yagaragaje ko ikiraje ishinga u Rwanda ari ituze ry'abanyarwanda no gukora ibishoboka byose ngo ubusugire bw'imipaka y'igihugu ntibuvogerwe cyangwa ngo buhonyorwe n'ingabo za Kongo, FDLR cyangwa indi mitwe irenga 200 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda atangaje mu gihe M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, amaso ahanzwe intara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Bukavu. Ibiganiro byabaye kuri uyu wa gatandatu byahuje abayobora ibihugu bya SADC n'ibya EAC byemeje ko imirwano igomba guhagarara. M23 irimo irashaka kwinjiza mu gisirikare cyayo abasirikare ba Kongo batsinzwe. Ibyaka gahenge bizubahirizwa.